салом бинандагони азиз, сархатти рӯйдодҳост. имрӯз 19 ноябр пешниҳоди шумо аз студияи марказии радио Озодӣ. дар барномаи имрӯз аз боло рафтани нархи патент дар вилояти Москав барои соли оянда мегӯем. ҳукумати душанбе баъди вокунишҳо қарор кард ки хона музеи Садриддин Айнӣ кӯчонида нашавад. ҳукумати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон гуфт, дар Афғонистон садди хатарноке барои Тоҷикистон бунёд мешавад ва ба муомилот баровардани пулҳои коғазии нави сомонӣ. хабарҳои дигар низ ҳаст. дар душанбе як дарахт болои мошин чапа шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон мегӯяд, дар кӯчаи Аминҷон Шукӯҳӣ шоми 17 ноябр дарахт ба вазнинии барфи тартоб наварда ба болои мошини Тойота Камри меафтад. дар натиҷа худрав қисман осеб мебинад. наҷотдиҳандагон дарахтро арра карда мошинро аз зери он берун оварданд. Кумита гуфт, ҳангоми сарозир шудани дарахт касе дар мошин ва ё наздикиҳои он набудааст ва хушбахтона ҳеҷ нафар осеб надидааст. Кумита аз ин пештар оиди номусоидии ҳаво дар ин рӯзҳо ҳушдор ва сокинонро ба эҳтиёт даъват карда буд. ҳукумати шаҳри Душанбе мегӯяд, ки хона музеи Садриддин Айнӣ кӯчонида намешавад. мақомот гуфтанд, ин иншоот дар ҷои худ мемонад ва гузашта аз ин атрофашро зебо мекунанд. ин кор дар пайи танқидҳои зиёди адибон ва ҷомеаи шаҳрвандии кишвар сурат гирифт. масъулони 4 созмони эҷодӣ ҳам дар номае аз раиси ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон хоста буданд, ки монеъи вайрон кардани хона музеи Садриддин Айнӣ дар маркази пойтахт бишавад. бинандагони азиз, дар ин бора дар давоми рӯз гузориши муфассал хоҳем дошт. дар нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории шаҳри Хуҷанд нархи гази моеъ нисбатан поин омада бо қимати 7 сомониву 20 дирам фурӯхта мешавад. ҳафтаи пеш ин нарх аз 7 сомониву 60 дирам то 7 сомониву 80 дирам буд. кормандони ин нуқтаҳо дар суҳбат бо Суғд Ньюз коҳиши тадриҷии арзишро ба воридоти нави гази моеъ вобаста карданд. солҳои пеш низ арзиши ин нави сӯзишворӣ дар ибтидо ва анҷоми корҳои кишоварзӣ каме боло мерафт, аммо имсол нахустин бор афзоиши рекордии қимати гази моеъ сабт шуд, ки ба 9 сомонӣ барои 1 литр баробар гашт, дар ҳоле ки аксарияти мошинҳо маҳз аз гази моеъ истифода мекунанд. болоравии нарх ба қимати ҳамлу нақли мусофирон дар шаҳру навоҳии вилояти Суғд таъсир гузошта, арзиши роҳгиро аз 25 то 50% зиёд гардид. зимнан дар Душанбе низ ҳафтаи ҷорӣ нархи маводи сӯзишворӣ андаке паст шудааст. дар ҳавои сарди зимистонӣ Беларус баъзе хаймаҳо дар марзи ин кишвар бо Полша ва ё Лаҳистонро бардошта садҳо муҳоҷирро ба Ироқ бозпас фиристод. хабаргузориҳо ин амалро нишонии сабуктар шудани буҳрон дар марзи Беларус бо Иттиҳоди Аврупо номиданд. 18 ноябр расонаҳои давлатии Беларус иттилоъ доданд, ки наздик ба 2000 муҳоҷир аз марз ба як амбори гарм дар наздикиҳои марз интиқол ёфтанд. вазорати мудофиаи Полша наворҳои видеоро пахш намуда мегӯяд, ҳоло ҳам дар канори гузаргоҳи марзӣ, ки рӯзҳои гузашта ба макони бархурдҳои нирӯҳои амнияти Полша бо муҳоҷирон табдил ёфта буд, хаймаҳои муҳоҷирон мушоҳида мешаванд. нирӯҳои амниятии Полша тахминан 100 муҳоҷирро боздошт намуда таъкид мекунанд, ки онҳо бо ёрии нирӯҳои амниятии Полша мехостанд ғайриқонунӣ марзро убур кунанд. Иттиҳоди Аврупо раҳбари худкома Александр Лукашенкоро бо даъвати муҳоҷирон ба Беларус ва ташвиқи онҳо барои убури марзи Латвия, Литва ва Полша муттаҳам мекунад. дар ҳамин ҳол вазорати умури хориҷии Ироқ гузориш дод, ки аз дирӯз 430 муҳоҷир тавассути ҳавопаймои ширкати ҳавои Ироқ аз Беларус ба Ироқ баргаштанд. ҳукумати вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон аз бунёди садде дар соҳили афғонистонии дарёи Панҷ хабар дод, ки барои Тоҷикистон хатарнок мебошад. ноиби аввали раиси вилоят зимни ошноӣ бо корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ дар ноҳияи Рӯшон маълум намудааст, ки сокинони деҳаи Пӯҷвари Афғонистон бо маблағгузории шарикони рушд садде сохта истоданд. ин сад хатари аз байн бурдани зиёда аз 140 гектар заминҳои корами деҳаҳои Дерзуд, Барзуд ва Баррӯшонро ба миён меорад. инчунин эҳтимолияти шусташавии роҳи байналмилалии Хорух Душанбе, зери об мондани 1 адад фермаи чорводорӣ, 20 адад хонаи истиқоматӣ ва базаи лоҷистикии агентии захираҳои моддии давлатии назди президенти Тоҷикистонро вуҷуд дорад. бинобар ин Низом Мирзозода ба корҳои сохтмонӣ эроди ҷиддӣ гирифта барои бартараф намудани камбудиҳо ва вусъати корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ба масъулин супориш додааст.
شما سرخط رویدادها را تماشا دارید. به احتمال زیاد از سال آینده نرخ پتنت و یا اجازتنامه کار در ولایت مسکو بالا برده می شود. در این باره روز چهارشنبه وزیر اقتصاد و مالیه ولایت مسکو ناتالیا مسلینکینا هنگام بررسی طرح بودجه منطقه برای 3 سال آینده ابراز نموده است. این مقامدار گفته است طبق نقشه آنها نرخ پتنت را در ولایت مسکو 5900 روبل مقرر کردند و با این راه می‌خواهند بودجه 1.4 میلیارد روبل علاوگی درآمد بگیرد. در حالی که در ولایت مسکو تعداد مجرمان کاری زیادند و امسال بر عوض 5092 روبل پتنت می‌گرفتند. رادیوی آزادی بارها درباره نوبت‌پایی‌ها و سرگردانی‌های مجرمان برای دریافت پتنت گزارش داده است. ماه پیش چند مناطق دیگر از جمله امسک و تیومن نیز درباره بلند بردن نرخ پتنت در سال آینده اعلان کرده بودند. همه سال تقریبا 2 میلیون مهاجر در روسیه اجازتنامه کار میگیرند. روسیه سال 2015 داشتن پتنت را حتمی کرد و بودجه آن کشور هر سال از حساب پرداخت‌های مهاجران کاری میلیون ها دلار فایده میبیند. مهاجران تاجیک نیز پیوسته از آن نگرانند که بخش عمده معاش آنها به جیب حکومت روسیه میرود. در ادامه موضوع روسیه انتظار می رود از 29 دکبر امسال از همه مهاجران کاری در روسیه پیشنهاد معلوماتنامه عاید نداشتن بیماری، مسئولیت نارسایی بدن یا ویچ و نشأه‌مندی طلب کرده شود. در لایحه قراری وزارت کارهای داخلی آمده است این معلوماتنامه را شهروندان خارجی می توانند به شعبه مهاجرت پیشنهاد نمایند. همچنین با استفاده از گوسوسلوگی امکانیت در شکل الکترونی فرستادن حجت مذکور به مقامات حدودی وزارت کارهای داخلی روسیه وجود دارد. معلوماتنامه عاید نداشتن بیماری ویچ و نشأه‌مندی باید به زبان روسی ترجمه و تصدیق نتاریالی داشته باشد. وزارت کارهای داخلی روسیه میگوید فعلا در این کشور حدود 820,000 شهروندان کشورهای همسود یا خود اسنگ غیر قانونی کار و زندگی دارند. در این باره الکساندر گاراوی معاون اول وزیر هفته جاری ضمن نشست کاتبان شورای امنیتی کشورهای اسنگ بیان داشته است. این مقامدار تعداد مهاجران از این دولت‌ها را که حالا در روسیه قرار دارند 5.5 میلیون نفر گفته است و برای مقایسه مثال آورده است که تا شروع پاندمی و جاری کردن محدودیت‌ها این شماره به 8 میلیون و 200 هزار نفر برابر بود. گاراوی ذکر کرده است که با وجود کاهش تعداد مهاجران آمار جنایت‌های صادر کرده آنها همان زیاد باقی می‌ماند. از جمله به قبل او در 9 ماه سال جاری حدود 22,000 جنایت مهاجران ثبت شده است. علاوه بر این افزایش جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی نیز مشاهده گردیده است. برمیگردیم به تاجیکستان. ریاست امور داخلی دوشنبه میگوید 2 راننده برای میده اوبوشی به 5 روز حبس مأموری محکوم شدند. به قول منبع بازداشت‌شده‌ها که ساکن شهر لیوکند و نویه وخش میباشند در نزد ایستگاه بازار سخاوت با هم زن و زنی کردند. لحظه مناقشه را شاهدان نواربرداری نموده در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. مقامات انتظامی میگویند بعد تحقیق ویدیو 2 راننده جنجالی را که ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نمودند معین کردند. نسبت آنها برای حقوق ویرانکنی مأموری سند ترتیب و به حبس گرفته شدند. در تاجیکستان پول‌های کاغذی نمونه نو را با ارزش‌های نومینالی 10, 20, 50, 100, 200 و 500 سومانی به معاملات می‌درآورند. در این باره 16 نوامبر ریاست بانک ملی تاجیکستان قرار کرده است. با تاکید بانک ملی پول‌های کاغذی نو در برابر پول‌های برآورش سال‌های قبل که حالا در معاملاتند گردش خواهند کرد. از روی تغییراتی که در عکس‌های پول‌های نو در سامانه بانک ملی مشاهده می شود، تصویر قصر قسماً تخریب شده پرزیدنتی روی کاغذ 100 سومانی با بینای مجمع دولتی کاخ نوروز عوض شده است. قبلا گفته شده بود که پول‌های کاغذی نو دارای درجه حفاظتی بلند بوده، 80% از آمیخته نخ پخته و 20% از مواد کیمیایی پلیمر آماده شدند و عنصرهای حمایتی دارند.
дӯстони азиз, чун аз пул гуфтем, акнун бароятон оиди курби расмии асъори хориҷӣ дар Тоҷикистон маълумот медиҳам. имрӯз 19 ноябр Бонки миллӣ $1 сомониву 29 дирам ва 1 евроро 12 сомониву 81 дирам нарх гузоштааст. курби 1000 рубли русӣ 154 сомониву 70 дирам арзиш дорад. бинандагони азиз, 10 дақиқае ки дар ихтиёр доштаем ба поён мерасад. хабарҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ пешкаши шумо хоҳам кард. бароятон рӯзи бобарор мехоҳам. хайр хушнамуд.